West Karbi Anglong Wushu Association along Wushu ke Charlie Dunbom Inut Mosom Rai Artanikan Krip Liapan Derangkang Pipen Tamil Nadu along Rialong Wushu Championship kecepati ke Paman Ponjalong Mosom Rai ta kecepati Dunlong Japan amen thapon tanglong West Karbi Anglong Wushu Association athan bang mate Wushu chunbang aprang rong hangpen Wushu ke than cepat duk ponsi jengkha pathua klamalong kedam tang penang anani pen Wushu than pon bomlo Laso pena jok break chamalong rialong pen sitame Wushu Championship chepate long ki haiduna long e sitame chipalong dun bomlo Laso nak taksi non nang keleji therepo chiklo ni phain ko rap pen Tamil Nadu long rialong det piang kang pen kapadu ponji Wushu Championship along West Karbi Anglong Wushu Championship pen Mosom Rayapan bangso long kapathudun long Japan amen thapon tanglo Bangso butak West Karbi Anglong Wushu Association athan bang aprang ronghang ke than pona tengke nili ajir ding kluipen jengkha patua klamalong Wushu Championship than bomsi prek chamalong rialong tame chipati dun bomsi ke hainong esi tame chipalong dun bomlo Kadang Karbi Anglong dan sami afransini li kadang mungkin non itu lag jengkha itu adong dak patu klamong sido tasidak pini ke bang bana long dak West Karbi Anglong Wushu Association atong kan ali bang stamil dak kacali ka patu ka practice kami tekdunok kena anar ni kan si pintu kita melang tunda kacali kondo lasi jake dam tani gelang itu mapan tekdunok alang itu along ka practice kami kacepati dam dulu person state level apa national level long sama dam kacepati dun penana porn gelang itu person cepati dunong la Karbi Anglong pen dak non la bang Wushu Association long dak Karbi Anglong along than bang lo thang ro hang pen ke than cepat duk masih lo person silang itu asam lo long kami kedam tang pos kami cepat patu dan tum ke hai nong kami wan lo pen person dak national level long sama tum patu dun bom lo jadi putot non dak Charlie bom alang li than bom along alang li tum non frank bang ji ani long ri ka prek along ka cepat dam ji apa la person ka sik do mal bang so putak le tum non arju pona West Karbi Anglong Wushu Championship amai phupen sitame bangso ka chepate dun jelong Karbi Anglong rarapan hamphang asong du anapan la pen ke the ki ding atung anapan a hir jumena ke pidun japan kachuni ripa dupon pen lo he ada peno me engdeng indian ke dun cheng lo dan engdeng hindi pen ada national player ke dar it susilu anya it susilu acha nang itu kedam tang ani nang itu la person si asam long balong ka prek person ka kam longkan dak lo alongka nitu me ayar tin nitu ke national bang le du na chu ke chengsi ta nitu haryana tu dunong ranchi ta dunong ranchi de kolkata pe de pe arni si punjab ta damelo punjab ta dang ke non punjab pe ke non aku sub junior bang non bang ke Tamil Nadu pai dam li ponon ala bang ke non 25 to 30 ala non la dak asam ke 25 lomben bar of March 25 March to 30 March an ke hala dak sin itum bang pale dunan ko Dongka mukam ben Wiki Bay Karbi Anglong live